Malungil silsila ko kamiro koy, yang akang Claire, awilaw ngirong koy. May kagid ako no announcement, nos ekolotov dere sils. Makot announcement ra PPUC, and masad ra Koror outage, power outage. And nga morning ra Saturday, April 2, ra 4 a.m. and mo 6 a.m. May get affected al area sa Mayun sa Rogir, nga kabusang madalayi and mora pala high school. Nga beeder Rogir, may galawul mora San Jose. Yan suko mga nga karamiw, mo taka nga lo mga nga customer service ra PPUC, ra 488-3870, malubang 3872. At tara subdal po kulto badangi, subdal COVID vaccines flu shots. Ma MHHS, and nga Ministry of Health and Human Services, masubdar other roguy, ilwasirabe kal Wednesday, Mother's Day, ra PCC cafeteria, ra 3 o'clock and mo 6 o'clock, ang nga shots ra COVID. Nga Moderna, all doses and boosters, and mura 18 ra clean morbab. Nga Pfizer, all doses and mura 5 ra clean morbab, ma boosters and mura 12 morbab. Hindi ra kalsela Friday, ra Central Community Health Center, and nga across the Core Elementary School, ang nga Moderna and Pfizer, all doses and boosters, ma flu vaccines for 6 months and older. Morning nga car seat award, and morning nga Erongwood Park next week at Tuesday, and morning nga 12 p.m. and mo 2 p.m. Ya MOC, akman malmol, malulur labantir adra safe committee, al malisi raklaw matingir other belaw, algire la seatbelt. Malwaysay, ikagid ako kumusub dara kamaldil. Asub dara kamaldilel, Yosua, Osu, Taryong, and ngam nosmer sira March 27, 2022. Namotro ko klakamaldilel, and moringira April 29, and nga Friday, Yakamaldi, la morning na Palau Funeral Home and Chapel, and ngarangat kid, lomora 9 o'clock and mo 1 p.m. Mo 12 dan mor olukul radong or orto marayray. Dira kalsub dira kamaldilel, Adanold, Dan Ray Osamu. And ngam nosmer sira April 11, 2022. Yakamaldi la namotro kon morning, ra April 2, abaldo kala motov dira mor kala 6 story, and mora Sacred Heart Church, and mora Kulatiul, and moklera blila obat, Rattelbud, Albad, Peri Chanson, and ngarangar beet Koror, and moita sils, and momadak olgul, Rakatolik. At tarasub, Rakamaldil, Ebi Rabarak, Aldin May Haruo. Asils Rakamaldila April Dori, and Bayabuldo Kalamotov, Ramora 8 o'clock Tutaw, and Morabay Rangarilil, and Ngarangabay. And mga maldil mo itasils, and mamatak ramat arang rangar along. At tarasub na rakamaldil, akamaldilel, agewi, talto, and ngam nosmer sara April 11, 2022, yakamaldilan na motroko kan mo May 1st. Abaldo kalamotov na ramor, ra 8 tori, e malmal, tan mo ra ularyam, rang rusar ayray. E mga maldil mo itasils, e mamatakla. May kagita sudra kamaldil, malwaysay, yakman merang asuli rabek kalat, and have a safe weekend. Yakmal da mo best del bakalat.